Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano ku Karabo TV. Mbifurije kuramuka neza ndetse no kuramukana amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe gatanu kuri gatanu. Turi mu gitondo cyo kuri wa gatatu, turi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Reka twizere ko mwaramutse neza. Hanyuma mutubwire ko mwaramutse no kumerewe umwanya w'ibitekerezo, natwe tumeze neza. Mutubwire naho muherereye. Hanyuma kandi mbere yuko mujya mu kazi cyangwa se mu yindi mirimo yanyu, munyemerere muniza amatwi gatoya mbanze mbagezeho amakuru azindutse, amakuru akomeje kugenda avugwa. Ibitero bikomeye cyane bikomeje gusatira umujyi wa Bukavu ndetse na Kavumo byaje gutuma umutwe wa 23 ufunga ibarabara cyangwa se umuhanda werekeza muri Bukavu rwagati ndetse ni Kavumo ahari ikibuga cy'indege. Amashusho akomeje kugenda agaragara harerekana bariyeri ziteye ubwoba zikomeje kugenda zihagararamwe abasirikare nyuma yo kwanga yuko hakomeza kwinjiramo za maneko ndetse n'abandi bashobora guhungabanya uyu mutekano. Mu kiganiro nabagejeje ku munsi w'ejo nababwiye ko byanze bikunze amakuru dufite yemeza neza yuko ingabo z'abarundi ziganjemo intasi kabuhariwe ndetse zabitojwe zamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu mu rwego rwo kugira ngo bashe gutata ingene ndetse n'uburyo bashobora kuba bakwinjira muri uyu mujyi bakawufata. Birasa naho ingabo z'abarundi zikomeje kwiga amayeri akomeye cyane, birasa naho kandi zikomeje kwiga uburyo bukomeye cyane bushobora kuba busumba ubwo twaye 23 mu rwego rwo kugira ngo babashe kubambura ibice bimwe na bimwe bamaze kugenda bafata nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Kuko amakuru akomeza kugenda abigaragaza muri iyi video ikomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, yerekana ndetse inumvikanamo ijwi ry'umuntu uri gusobanura bimwe mu bikomeje kugenda bibera muri Kivu y'Amajyepfo. Iri jwi riri mu rurimi rw'igifaransa ndetse hari n'andi majwi akomeje kugenda yumvikanamo ari mu Giswahili. Yumvikana yuko umutwe wa 23 mu rwego rwo kugira ngo ubashe kugerageza gukingira cyangwa se kuburizamo ibitero ibyo byose bishobora gutuma ndetse bishobora no kwinjira muri za Uvira, hakomeje kugenda hagaragara uburyo hakomeje kwinjizwamo amabariyeri agiye atandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane kandi akomeje kugenda agaragara muri Kivu y'Amajyepfo avuga yuko ingabo z'abarundi zikomeje gusatira ibi bice byanze bikunze, kandi nibyo byaje kugenda bituma uyu mutwe wa 23 wugara cyangwa se ugafunga iri barabara rikuru cyangwa se umuhanda munini cyane winjira muri Bukavu ndetse ukanagera hano ku kibuga cy'indege cya Kavumo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma kandi muranyemerera ngaruke kuri bwana Jean Pierre Bemba. Uyu Jean Pierre Bemba yongeye kumvikana asabira bamwe mu bayobozi ba Kongo bakibarizwa mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23 yuko bakomeza guhembwa. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu amakuru dufite avuga yuko aba bayobozi bamwe na bamwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara batakiri guhembwa nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, aho ku ruhande rw'ubutegetsi bw'Kinshasa babakuriyeho cyangwa se bahagaritse imishahara yabo nk'uko bigaragara. Ubwo ni bamwe mu bagumye mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Turagaruka ariko yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri kino gitondo. Ni biki bindi bikomeje kugenda bivugwa mu ntambara ikomeje guhuza iki gihugu cyane cyane cya Israel ndetse na Iran. Ibihugu bikomeje gutana mu mitwe dore ko intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Birasa naho rero impande zombi by'umwihariko cyane cyane nka Israel idakozwa ibijyanye no guhagarika ibitero. Turagaruka ku yandi makuru agezweho akomeje kugenda avugwa cyane cyane muri kino gatondo. Nizere ko mumeze neza kuri mwebwe mwese abari ngaha mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko mwaramutse neza cyane ndetse mwaramukanye amahoro y'Imana. Abariko baradukurikira canke baratwumviriza baherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyane cyane abari mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu makungu ya kure mwese, ubwo abari by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi, muri Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Reka twizere ko mumeze neza. Shimira wowe wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Ni niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya udukurikira ndetse ubane natwe gatanu kuri gatanu. Kanda like, utange igitekerezo, ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Hanyuma kandi kuri wowe utameze neza, nyemera nkubwire ngo komera kandi wihangane. Uyu mwanya niba bitameze neza, reka twizere ko ejo cyangwa se mu mundi mwanya ibintu biraza kugenda neza cyane. Nawe kandi umeze neza, reka nkubwire ngo ntiwibagirwe abatameze neza.
ubafashe ndetse unabahumurize. Nyemerera rero nkubwire yuko muri Kivu y'Amajyepfo ibintu bikomeje kudogera ndetse ibintu bikomeje kugenda bihindura isura nyuma y'amakuru atari meza umutwe wa M23 ukomeje kugenda wakira nyuma y'amakuru avuga yuko intasi ziganjemo iz'u Burundi zamaze kwinjira muri za Bukavu ku murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse mu bijyanye no gutata kugira ngo bafate cya kibuga cy'indege rwose cya Kavumu, ndetse andi makuru akaba yemeza neza yuko ibi bitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo biyobowe n'ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo z'u Burundi zikomeje gukora amateka akomeye cyane, byaje gutuma cyane cyane ibarabara cyangwa se umuhanda werekeza hano muri za Bukavu ndetse by'umwihariko winjira muri Bukavu ndetse ukanagera muri za Kavumu wugarwa cyangwa se ufungwa nk'uko bigaragara. Umwe mu begereye M23 utashatse yuko amazina yiwe atangazwa yavuze yuko kubera amakuru atari meza bakomeje kugenda bamenya ndetse n'uburyo umwanzi akomeje kubasatira byaje gutuma bahagarika ibigendanye n'iyi mihanda n'uyu muhanda munini maze barawufunga, ibikomeje gutuma rero bashakisha uburyo rero bahangana n'umwanzi nk'uko bigaragara. Amakuru akomeje kugenda atugeraho rero kandi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa agaragaza ndetse akanerekana uburyo rero imodoka ubona yuko zamaze kugenda zihagarara ndetse n'amapikipiki ndetse n'abanyagihugu bamwe na bamwe ubona yuko babuze aho banyura ndetse ubona yuko umuhanda rwose nta kintu kiwurimo nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Bamwe kandi mu bagaragara muri iyi video nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nanjye rwose ndimo kuyireba kano kanya, abaparitse imodoka bazivuyemo nyine, abaparitse amamoto nabo bayevuye ubona ko bahagaze ku ruhande bibaza uburyo rero ibintu bishobora gukomeza kugenda. Ibi rero ngo n'ubwoba bwinshi bw'ingabo z'Abarundi ndetse n'Abazalendo bakomeje gusatira ibice bikomeje kugenzurwa n'umutwe wa M23. Birasa naho ayo M23 akayo kashobotse nubwo kandi nayo yakomeje kugaragaza yuko idashobora kuzava ku izima. Muri iri jwi bagira bati ibarabara cyangwa se umuhanda wa Bukavu Kavumu by'umwihariko urafunzwe kuko bikomeje kugenda bigaragara. Impamvu ni ibitero bikomeje gusatira ibi bice bigenzurwa n'umutwe wa M23, aho nabo babona yuko ibi ngibi bishobora kuzatuma rero nyine batakaza ibi bice mu buryo bworoshye. Radio Okapi yitangaza neza yuko abarwanyi badasanzwe bo mu ngabo zidasanzwe muri Tafoke mu ngabo z'u Burundi aribo bakomeje kwegera ibi bice ndetse bakaba bakomeje kuzana n'ibikoresho bya gisirikare. Ngo rero ni inkuru itari nziza mu mutwe wa M23 kuko niba ari ikintu bifuza no kugomana bimwe mu bice bakomeje kugenda bagaragaramo cyangwa se bimwe mu bice byamaze kugenda bafata. Amakuru akomeje kugenda tugeraho muri kano kanya rero havuga yuko impamvu y'imirwano yose yabaye ku munsi w'ejo ayo yaje gutuma umutwe wa M23 ufata impamvu ndetse unafata gahunda yo kugara iryo barabara cyangwa se uyu muhanda mu rwego rwo kwirindamo yuko rero hashobora gukomeza kwinjira nabo batizera ko ari abantu banyabo nyine ari abaje guhungabanya umutekano cyangwa se bafite ibindi bintu bibagenza cyangwa se ibindi bintu bibazanye. Kugeza ubu ngubu rero amakuru atugeraho nk'uko bikomeje gutangazwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara kubw'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi FDNB yemeza neza yuko ubu ibikoresho bya gisirikare bikomeje kuzanwa cyane cyane mu masaha y'umugoroba hano muri Uvira mu rwego rwo kugira ngo bibashe kubafasha mu gukomeza guhangana n'umwanzi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma munyemerere mbabwire yuko bwana Jean Pierre Bemba yongeye kumvikana asabira abiganjemo abasanzwe babarizwa mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 ko bakwemererwa guhembwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko rero umushahara wabo usa n'uwahagaze nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Uyu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara Prito ni Vital Kamerahe waje kugenda abigaragaza cyangwa se waje kugenda abivuga. Ahubwo munyemerere babwire ko ikigo cy'ubushakashatsi ku burenganzira bwa muntu n'umuryango utegamiye kuri leta Justia Asbala kuwa mbere tariki ya 16 Kamena bamaganye mu itangazo bahuriyeho rero ibyo minisitiri wungirije akaba na minisitiri w'ubwikorezi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwana Jean Pierre Bemba aherutse kuvuga basanga ko ari politiki
ibinyoma. Iyo miryango yombi irashinza Minisitiri Bemba rero gukoresha ingamba zo gutangaza ibinyoma binyuranyije n'amahame y'ukuri y'ubunyangamugayo bigomba rero kuranga abanyepolitike. Barahamagarira kandi guverinoma kwanga propaganda iyo ari yo yose ishobora guteza amakimbirane muri politike ndetse no guhungabanya uburenganzira bwa muntu nk'uko bikomeje kugaragara. Ibirego bidafite ishingiro bishinzwa rero umushoferi wa Katumbi. Iyi miryango kandi itegamiye kuri leta ivuga ko ihangayikishijwe cyane n'ikiganiro cyatangajwe ku itariki 9 Kamena 2025 kuri radio Top Congo FM aho Jean Pierre Bemba yashinjaga nta bimenyetso bifatika umwe mu bashoferi ba Moise Katumbi witwa Akafutsi ko rero yatangaje ko hari ububiko bw'intwaro buri mu kibanza cy'ubwubatsi imuronde nk'uko bigaragara. Icyakora nk'uko uyu muryango bitangaza cyangwa se imiryango babitangaza, iperereza ryabo ryerekanye ko nta kimenyetso cyemeza ibyo birego. Urubanza rwaje kurangira rero umushoferi arekuwe nk'uko rero iyi nkuru tukesha Media Congo Akadomo.net ikomeza kugenda bivuga. Kwibasira Katumbi ndetse n'umwuka mubi ushingiye ku moko. Iri tangazo kandi rigenewe abanyamakuru ryanashyizwe rero ahagaragara rivuga kandi ko Minisitiri w'Intebe wungirije yakwirakwije amakuru y'ibinyoma avuga ko Moise Katumbi yahunze igihugu rwishwa nyuma y'uko rero bivuzwe ko mu kibanza cyavumbuwe intwaro nk'uko bigaragara. Icyakora imiryango itegamiye kuri leta iyo ivuga ko ifite ibyangombwa byemewe harimo rero uruhushya rutangwa n'ikigo gishinzwe indege za gisivile byerekana ko urugendo rwa Moise Katumbi rwari rwemewe neza. Iyi miryango kandi iramagana imvugo za Bemba babona ko ari mbi cyane, aho rero akunze kwibaza ku bwenegihugu bwa Kongo rero nyine bw'abanyepolitike bamwe na bamwe nka Joseph Kabila Kabange ndetse na Moise Katumbi. Bemeza ko aya magambo kandi ashobora kongera amacakubiri ashingiye ku moko ndetse no kwangiza ubumwe bw'igihugu. Aba banyepolitike bose ni bamwe mu banyepolitike bakomeje guhangana na Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo. Birumvikana neza ko abasanzwe ku ruhande rwa Tshisekedi bumva yuko nta muntu n'umwe wundi ushobora kubinjiramo cyangwa se ngahungabanye cyangwa se ngo anangize bimwe mu byabo cyangwa se mu byo bagezeho n'ibyo bakomeje kubaka. Ariko kandi kugeza ubu ngubu ukabona yuko hakomeje kugenda tutumba umwuka mubi. Hanyuma kandi Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Vital Kamerhe yanenze icyemezo ubutegetsi bw'iki gihugu bwafashe cyo guhagarika imishahara abakorera mu bice bigenzurwa n'ihuriro rya AFC rero by'umwihariko bari basanzwe bagenerwa. Nyuma ya AFC kandi itangiye kugenzura umujyi wa Goma muri Mutarama 2025, leta ya Kongo yasobanuye ko ari abakozi bayo bawukoreramo rero ndetse n'abari mu bindi bice bigenzurwa n'iri huriro bahagarikiwe imishahara yabo by'umwihariko mu kiswe ikiruhuko tekinike. Kamerhe kandi yagaragaje ko guhagarika imishahara y'abo bakozi ari igihano kiyongera rero ku kindi, asaba leta kubishyura amafaranga yabo mu buryo rero buhoraho. Yagize ati twongeye gusaba Perezida wa Repubulika, Minisitiri w'Intebe n'abagize guverinoma ko bakora ibishoboka imishahara y'abakozi ba leta mu bice byafashwe ikabageraho mu buryo bwabo kandi mu buryo buhoraho. Ntabwo intambara riri kwiriye kuba rero urwitwazo rwo guhana aba baturage kabiri. Bwana Vital Kamerhe yanibukije ko rero mu ntambara ya kabiri ya Kongo rero ubwo u Rwanda, Uganda ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro byagenzuraga bitatu bya kane rero by'igihugu cyabo, leta RDC itigeze ihagarika imishahara y'abakozi, bityo ko rero ubu ngubu atari bwo ikwiriye kuba yabikora. Ati twabikoze mu gihe Uganda n'u Rwanda byagenzuraga ubutaka bwacu kandi icyo gihe rwose hariho imitwe yitwaje intwaro irenga 6, bitatu bya kane rero by'igihugu byari byarafashwe ariko kandi imishahara yarishyurwaga neza. Si imishahara yahagaritswe gusa kuko rero leta ya RDC yanahagaritse banki zakoreraga mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibyo AFC yagaragaje ko ari icyaha kibasira inyoko muntu, bakaba bakomeje kugenda basaba Bwana Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bategetsi ko bakwiriye kubihagarika byanze bikunze, hanyuma bakava ku izima nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma rero iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ni mu burasirazuba bwo hagati niho twinjiye. Minisitiri w'ingabo wa Israeli nk'uko bigaragara yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye n'ubundi bari kwitegura kurasa ahantu hagera ku 10 hakorerwa by'umwihariko intwaro z'ubumara ku murwa mukuru wa Iran. Ku itariki ya 17 Kamena uyu muminisitiri yavuze ko ingabo zirwanira mu kirere. Amakuru atugera akomeza gushimangira ko rero bifuza kushaka amakuru atugera avuga yuko bifuza gukora ibiryo
amakuru atugera avuga yuko bifuza gukora uruganda rwa uranium rwa Fordow ruri rero munsi y'ubutaka bivugwa yuko rudashobora gusenywa n'intwaro za Israeli ngo keretse hifashishijwe ibikoresho bya gisirikare bya Amerika nk'uko bigaragara. Iran yavuze yuko icyatuma ijya rero yamaze gutangaza icyatuma ijya mu biganiro. Televiziyo y'abanyakatari izwi nka Al Jazeera yatangaje ko bamwe mu bashinzwe umutekano muri Iran batangaje ko bashobora kwemera inzira y'ibiganiro mu gihe Israeli yahagarika kurenga umurongo utukura. Inzego z'umutekano za Iran kandi zatangaje ko ibitero bya Israeli bitageze ku ntego zabyo neza, ndetse ko mu gihe Amerika yakwinjira muri iyi ntambara byatuma rero akarere kose kisanga muri iyi ntambara. Gusa Aaron Pincus wabaye umudipolomate wa Israeli uyu munsi akaba ari umusesenguzi yavuze ko kugira ngo Israeli igere ku ntego zayo ari uko rero yasenya ahakorerwa intwaro za nuclear hazwi nka Fordow nk'uko bigaragara. Yamije ko kandi kugira ngo Israeli ibashe gusenya ibikorwa remezo bya Iran ikora intwaro z'umwihariko za kirimbuzi na za misile byasaba ubushobozi bw'igisirikare cya Amerika nk'uko bigaragara. Israeli kandi yavuze impamvu eshatu zatumye igaba ibitero kuri Iran. Minisitiri w'intebe wa Israeli cyangwa se umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu yavuze ko uruganda Israeli iri kurwanya nyene rugamije guhagarika umugambi wo gukora intwaro za kirimbuzi, gusenya ubushobozi bwo gukora ibisasu bya misile ndetse no guhagarika iterabwoba. Yanavuze ko by'umwihariko bazakora ibishoboka byose by'umwihariko ngo bagere kuri izi ntego, kandi abatituri gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage bamwe muri Iraq bigabije imihanda y'umurwa mukuru rero by'umwihariko nk'uko bigaragara bamagana ibitero bya Israeli nk'uko bigaragara. Imwe rero muri banki za leta muri Iran yagabweho igitero cy'ikoranabuhanga byatumye serivisi z'ikoranabuhanga zihagarara. Itsinda ry'abahakazi bafitanye rero isano na Israeli ryatangaje ko ariryo rero ryagize uruhare muri iki gitero cyagize ingaruka ku makuru y'iyi banki nk'uko bigaragara. Minisitiri w'ubuzima kandi wungirije wa Iran yitwa Sayeda Sajada we yanatangaje ko abaganga bose bari mu kiruhuko basubira rero mu kazi mu buryo bwihuse. Ati ibiruhuko by'akazi ku baganga by'umwihariko ndetse n'abaforomo bose byahagaritswe kandi basabwe kuguma rero by'umwihariko ku bigo by'ubuvuzi atari ugutanga serivisi z'ubuvuzi gusa, ahubwo bakanatera akanyabugabo by'umwihariko ndetse no gukomera by'umwihariko mu mutwe abashinzwe kwita ku barwayi nk'uko bigaragara. Minisitiri w'ingabo kandi wa Israeli akomeje guhamya ndetse no gutangaza ko bakomeje kwitegura ndetse no gutegura ibindi bitero bikomeye cyane bizasiga ndetse bizanangiza ndetse bizakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo izi gahunda zigerweho nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma dusubire mu masaha ari imbere, nkomeje kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'igitondo cyiza.